Ütü gündən gündü istəyicilər bit, görəçülər bit, huanna bugünkü ütü manı güngə bigi ıççatıllıqay birini tetim saqa arajatıgar hubuçaska sağalыбыт, qas serdaqsın ıççakka anallaq, ülehit talannaq, sitihilaq ıçça jommutun sırdatar biri bit sağalanna ehiginnin birge bola kellim Gitaçin Nurgana Batuyeva, rejissörдар Nikolay Slipцов, Maria Novgorodova buçasusata birge boluqput, huanna бүгүн бихиэкка ситихилаагы студионнар келиэхтэрэ ол курдук бу агаяк конуктаагыта Ставрополь Корако студионнар быткый көтөллөх гран-при болан келлилер бутухунан кепсетиэхпит бирибит иккис түхмэгар Хотуглулинги федеральный университет ихинен студионнар иделээх союзтарын үлетин камнаһын уанна Арктикатагы Сударственный культура уанна искусство институтун студионнара бүгүн бихики студиябытыгар бар болуктара сөп терантон билигин бастыгы ылжыппытын кетер кепсетиибитин сагалыыбыт Ставропольга студионнар бестибәлләре болла. Бу күн бүгүн студионнар айынан келлилер. Онна бу бихи оголор бут бестибәлге гран-при үрдүк хатын сөктүләр. Сехили профессиональна юрактайын сайдытын институтын итер үләгә кафедратын специалиха Алексей Павлович Данилов бихи ылжыттыр. Үтө күннен. Ситихи көтөллөх келлигит, бәғайяннан келлин, бүгін студенттар келлилер. Икки тыгынча кереңе үтчатты горуха мухунна, жауына талааннарын, кыhtарын көддөрөр, бәртәқай түхілге болла. Отойти эпик курдук Ставрополь Коракка төрдүн ого баран кыттыны келленылла, без терилтеттен. Ол курдук беги болланы республика Чехин көмүскө бардак битте. Болла бу фестиваль тыллуута намны 35 сылын белететилер быйыл. Онтон бу ортоналды үйректерге анан 400 төгүлүн ытылынна Ставрополь Коракка. Бу делегация бут кен куан онтукай бут болланы сыл буттен беги республика бытын көрдөрөн тал бу эдеритчат устужон талааннарын арыян көрдөрөн бу сүрдэ хулахан жүллүр сүбэйнигер көрдөрөннөр бээлерин талааннарын арыян көрдөрдүлер. Ол курдук биһиги намнагы пет колледж өрөгөй ансамбл гран-при ылла фольклорный инструментальный ансамбль. Спиридонова Наталья Климовна Салаячылах. Кинилер боллана малый составы день, он улахан состав день номинация кисибтерите. Улахан состав день фольклорный бөлөк боллайды. Ол алтаттан үйе боллана уже улаханнарга киселлер. Онтон кыра бөлөк день боллана төттен. Биттен төккө Намнага педагогический колледж. Намнага коллективтара, iki коллективтара. Биддер болланы ол коммунистар бут гран-при үрдүкатын сөктүлөр. Кинилер номинацияларга барта холбон агухон төт көрөктө хайтчы бар эте кинилер номинацияларга. Элбахти. Онтон ити өрөгөй ансамблга биохон төттер эте. Холобор бартын бу жүллүр себе бартын көрөн сыймайдан көрөн истен бир бу холобор бир гран-приера бар болла дейти номинацияга. Он холобор бу 106 нөмірінен кыяннар гран-при болбуттар. Онтон бир лауреат второй степени беги кыспытаме Жакускайдагы медколледж Диана Яковлева Сюгян агалла. Ол курдук биһиги регионот билигин маннык бәбит агын көрдөк бүтүнө. Бу хеттон регионта биһи регионот болланы билигин 17 месте гайжар. Вопсай түмөгүнөн, күрөк түмөгүнөн. Ол курдук Ол тахынан боллана фестиваль тахынан терячилер боллана хакылы таңастак сүйрүү оңортордула. Ол биһиги эми 2 огобут эми бастаатылар. Бастакы оны 2 сүйрөн келбиттер эте. Эми сүрдәк улхан сүйрүү эте. Эми зачок агыллар эте.
Бу отон истиппит көрбүппүк курдук бу манна орто анал үөрэх устудионнары гар аналлаах улахан бестибэлди. Бу бестибэлге отон кассыл нахсын кыттагытту, кахыс төгүлүн кыттагытай. Биһиги сылай кыттаһатыбыт, быйыл боллаана 11 гүлүн баран келлибит. Тый. Урут боллаана ити хэтте хыл үрдүк өрәк кыһаларын кытары холбаһон бара хыджарытыбит. Бир республика боллайды. Онтон бу кенники арарталатылар. Холобор орто онна үрдүк өрәктерден. Тоодитихны били вышайдар тохтара улахан боллайды. Опуттара. Олehen ортон ал өрәктерге билигин төт хыл болла. Туспа бейлерин истеригерде. Хөп, намнар баалар, медицинскай колледж бар дейтибе. Айтыннар баалар эте. Айтыннар боллан үс түймәккә кыттыбытар эте. Видео, медиа денге. Онна бейни кытары баран Жатайский техникум ырыгыт ол баран кәлле. Әмесірде құчавайты кыттынылла. Ол тахынан болланы бейі бәйбіті региональная программа бұтын көрдірді бүт. Отут мейтеләқ программа бұты. Он tukay but bihi bollan kıyı ağuhan sılgar ana uput. Ona bollan bu regionalny programma sürün kürek bolar bollaydı. Ona ol regionalny programma higer bihigi bäbit naroput toq bar bili çalqay biller narod ırılarından народ үнкүтүнен тоқ бар биһи бәбит кен туттар айылгабытынан бартын көрдөрөммүт тахар буппут. Ото бу манна бәягат туспа режиссердахти химбир сылай команда үлетте оглар бәйлер маннык артыс курдук кыттаннар таккан көдөрдөктөр олор. Ото сөрүн ролун биха коммунист ветеранамдан пет колледж кинилер тоқ бар халаячылара тоодетихна кинилерге кинилер 14 оғын ұлпыттар ететерге. Олен хүрін региональный программа ватын тоғын кинилер ұлпыттар ете. Бейі боллан онтон уже бұл қолабыр Жакускайдағы пет колледж пыт, Жакускайдағы мед колледж пыт, кинилер әппиттерінің маны киллерен бербе бүтіне меддерін. Ол били режиссер хайдах көрөрүнөн онна жүлдүр себетинен үрдүктүк сценалаутара региональный программа бутын кыйы агуон сылыгар аналлах бу терехин помним гордимся день тохтах девистагата оны болланы биһиги ол региональный программа бутыгар биһиги тох Кайбыт Джоннар бутун Федор Попов ити тоғынан барбыппат. Исқоһонна хеттеринде. Оттон атын регионы голоро ди химбир ити көрөктәһә жаңгыт устудионнар ди төһө бәйләре ме көрдүләр хиттиләр. Биреме оттон кайда хатаны биреме аттаран хыҗҗыжа. Биреме ыгым боллады. Барта билиманнык программа кен ыгым олехем билиманнык холобихи оголор бутатын регионнар эме көрдөктөрөдө. Төһө таланнахтарын, төһө күстәхтарын, төһө белимненен калбиттерин олехем мин холобор кинилерге эме көрдөрө хатыбын оголорго холо бу холо ырыга баран калбит оголор баран ыры плашаккатыгар баран истин кайдак оголор бааларын үнкү плашаккаларыгар баран үнкү хүттөрү табын. Онтон ол тахнан хим бир культурный билим атерахиннер баалар боллайды. Ити холор хакылы таңастагы тоқ сүйрүү, ол тахнан мастер-класстар баалар, оны кыттыныл буттар эте. Онтон кехай жүлдүр сүбе холор бәлерин мастер-класстарын таллар эте. Кехай тәттен алтаттан ол билим кинлери үйөртен берилер ите исе холобор. Эн бу маннык гыннын, маннык сепке гыннын, манна эби маннык чөчөйөн үйөрен якканнада. На чүйдү. Алтыгы олог утар маннык сере көрсүн алтыгы олог бар. Бар.
Эте денде, Билигин, то бу кыттан келлиги номноси тихилердах келен лорогот, канныкары төһмәхтерге суох эми боллагы. Онуттан түбүк ханалар хим биркелер болуктактар. Эхилги сылга туукордук болгомтон урок канада бити ден. Батта. Ато ити холоварити тугатти региональный программа бутын. Коло жүлдүр себе болланы бихеха олох эхилги региональный программаны эхиги туохбар культурагатын онна манны тугу көрдөрүнден биле эхибагат национальный холовар брахник кытын көрдөрүнден ити ыгыга этеллери бит. Хап олен эхилги тема бут ыгыктен буланатыбыт. Ыгык бутын көрдөрөк бүтүн надебит. Тодетен биле нюча дойдута биле туох боллади бихи туох бут культура бутын наха сенереллер. Тохонургу көрөллөр де. Олехин оннук хайыллар. Көрөктөрүн багыраллар. Хамай сүрүн байбыт, уратыбыт онна хыттар боллади. Көрөллөр. Вот, ону тахынан ото ого бутын элбет ихбитин нада эхилгиге холобор кыттачылар бутын. Оны холобор Төрдөн ого болбакка, холобор атын регионнар бокардохуна сүз биохонну ген келеллер. Аткинлер чугас болон аны келеллер боллади бихи холобор. Транспорт келибари чаагырды. Онну кыгарахаттарда акпыт. Холобор бихи ол кастагыны персаткалан айнан тиебит боллади. Ота аян сыры дебиккедле параескатын бәйләре уюналларды битереге бу. Юрактахин. Холобор арахтан Кимера терапия уянар, кимера терилтете. Ана холобор би туохтен. Эти гранул бутоглорга иген холобор гранга тарда хаты боллайды. Баран ол грануллахтардан кинилер каччы сүйен алалар. Холобор сүсті хинчаннан уже кинилерге келер холобор. Ол каччы. Ол каччына болланы кинилер уже холобор бу өрөгөй ансамбльду ансамбльлара ду таңастаргар барарду абетер уже оголор биле бәлер уже билелер ол каччыны кайда финалдар. Салкы холобра сайдалларыгар олуг берте олуг күстәк Чылтаха мотивация болар буллади. Себоттон орто аналы верехтәһен быйыл үбүлөйдәк 15 сыла бу 6-2 күнүгер белетәре хитҗагат олонна бу маннык ситихи көтөлләх каленлар гут жачугей. Батта олох тохтааттак уанна хаңа буланнарда холора отта инник курдук фестиваль жигене хака хергер бу маннагы студионнарга ана менен метери кайып курдукту. Бе хо ытабыт, хылай ытабыт, хылай мусыйгы ытабыт. Бил тоқ курдук. Таланалар боллак битте. Сүмердәнелар боллак битте. Сүмердәнелар мот көрөбүт уже. Ол колобор бу биле бу Россиядагы биле положениены тахардактарына онно бого бассарду, бассабатто, маннык киджабитто, барбаппытто ден. Ол колобор бихи сүз бионогун таланылабыт. Ол сүз бионоготтон өссө кытчан берелер колобор. Бары барбаттар боллады кен. Олехен биле ол сүз биони хиттен эме көрөктәһеллер кинилер манна туспа. Сөп онна жатын ити үбүлөйүнөн хеттерен тууканнык терехиннерде болу тураллар. Болары тураллар. Ато бу среднего профобразования агуан без сылбытын белетери олар работ. Эдер чаттарганынан кийин программа аме белемнене хиджар. Ол курдук арас терехин бир бастын терехин мистер профессионального образования дем болар. Onu tahnan ustujonlar bəylərin toxtarın atılıqların söpəs bu ofisdən bolar ol günlərə ol tahnan egin фестиваль молодежный фестивалями болар эдер чаттарганына эти дыкак гарина барта болар onu tahnan отто бәбит бихи ытык жаз ветераннар бытын әме умнуаппыт кинилерге анан әме элбахтаряхин болар. Кен хон холобор бир күн накыра болбатак буллады мероприятие вот. Холобор 2 неделя курдук барар. Онун күстәхүлә буланнанар денде. Отон анрати фестиваль канна кинденен ытылынна.
Аннара ми атуохпуту кайы агуан хылыгаранаммат. Олехин биле он хаңа кайыска бегото киллердилер. Ол курдук военная проза онна поэзия ден кидде. Он военная проза, военные песни ден киддилер эме. Серняғы ырылар эме киллердилер быйыл. Онна отечественная песня ден. Быйыл киллердилер. Онтон әхилгиге эме Ставрополь коракка болар. Уже холобор ити 36 төгүлүн. 36 бәхистен ағабыд. 36 онна бәхис төгүлүн ытылдылар. Осы жондар фестивальдер эме Ставрополь коракка ытылдыга ден уже әттилер. Холобор закрытияга. Оны тахынан холобор ити барын ыйпык кытте. Холобор оғылар тугунан холобор қайыллар ден жарықтамыттарын. Улхан звездалар катары көрсөспүттер. Оғылар бұт ырыхыт Максим барды. Оны катары тевестен кини концерн көрөн, кинилин опыт атастахан мастер-класс берен. Нырык сүрдәк улхан ырыхыттар аме холобор. Ити Максим тахынан аме улхан ырыхыттар ити Панайота фиген ырыхыттар калан аме мастер-класс бөтін бердилер оғылар бұтылер. Тибестибелге талылан келбит оғылар денде. Ото бу манна сүмердәһине аһалларгар тута ихити кайыскаларынан әһиге көрөт. Холобор аныгыскы тибестибелге барын баглагачаттар ити кайысканнан. Ити кайысканнан бараллар. Онна тоқтен холобор кайыскабытын аттынны кулартыхпытын хөп. Холобор биһиги федеральный положениятынан холобор уон көрүнгө кыттабыт. Ол уон көрүнү егер бир көрүн холобор эти ыры көрүнгө бар боллады. Кен боллады ыры. Ол ыры боллана 12 кайысканнан ыраксар. Эстрадное пение, джазовый вокал, авторская песня, бардовская песня и бартаманы караксар. Ол биле биһи холобор бир ыры холобор эстрадныйга барар. Онна баран холобор меселехер. Онтон бир оғы бутаме барар. Ырыға барар, джазовый ырыға барар холобор. Оперный ыры егінден. Бир ырыға тотон не қастағана? Бир ырыға бир кыттачы, бир кайыскага. Бир оннук болар. Онтон эти жүгүйүгө кыттар студиондар баалар ди. Хилер эме катылыктарын сөптү. Катылыктарын хөп холобор жүгүйүгө кыттыбыт того. Холобор тоюкка. Кени холобор эстрадный вокалга кыттан хөп. Онтон бу эстрадный вокалга кыттыбыт того, үнкүүгө кыттан эме хөп. Үнкүү бөлөктөрө баалар. Үнкүү бөлөктөрө баалар. Бу Жакускадагы пет колледж баран келбите. Кинилер боллана эме ынырык үче современный үнкүүнү көрдөрдүлер. Вот онна тоқтен теманнан бардылар кинилер ол современная хореография ден. Онон күрәхтеги бар. Ото грант ылбыт студенттар бааларду. Ти грант ыла баралар дейти бит. Хәттәре грант бар. Холобор. Эти фестиваль түмүгүнен. Көрүңнәринен холо. Хәттәре. Ол бир гран-при биһиги ылбыт. 2 грант боллана Ямало-Ненецкий автономный округ ылла. Онна бир гран-при Ханты-Мансийский автономный округ ылла. Бир грант Ставрополь ылла. Онна бир грант боллана Санкт-Петербургдар ыллар. Онтон хорох региондар холобор эти бихиместеле хабит хорох региондар Куранах бардылар. Тугуда хох бардылар холобор. Толарын оттон көрсүхү, алтыхы, билсихи элбага берер болла. Элбага берер бол, эдер чаттырга. Жеңнеден туран, студионнарга нагаделе эйха макталлар үгүс болу бу кыттан келбит чаттар. Ато туактен багар емете обязательно холоб бягат көңүтүн көрүнүн, туактан да кыбыстыбаха кыттан ихин Юрахетигер үрдүк сетихилери, онна үрдүк дабайылары. Аныгыскага онотон өсө күстәхтик, оны тибеңетерин курдук аксаңытын, каңатан дебиге бу сака хериттен талааннах, кең, бай, исқохоннах хериттен келхеджабыттен элбэх студионы билемнен, үретен такайын тахараргытыгар, онна үбілүйдәх сылгытынан, өссө төгүл ити истин ағарды болуқтун, орта анал үрехтәхтарга, бука барларгар, ухуячыларга,
уанна устудионнарга эгерде болдун. Мактанабыт күндү ылжыппытыгар Алексей Павловичка жара күндү истешлерби көрөшлөрбүт билген бет кылгас угуюк ол канниттен Котугулулуңе федеральный университет уанна Арктикадагы Сударственная культура институтун устудионнара кирихтара бигиннин Эфирге үтчатылыга тетим сахаражатын исте көрө олорогут күндү истешлерби көрөчүлөрбүт онтон бүгүн күнгө биге үтчатылыга бирибитер билен турарда талааннак сетихилер үлели үерене ая тутахыджар студиондар келен ылжыттылар ортан ал үрехтехин үбүлүйдәк сыла агыгон 5 сыла детебит этен киннер Ставрополга сетихи көтөллөнөн келбиттер онтон билеген бирибит 2 түймөгар Котугул Максим Кирович Аммосов атынан Котугулулуңе федеральный университетинен студиондар иделе хоюстара бу хаңа келбет студионнары упсана хас биди студиону өйөн бейлерин кеккелерге иджахжан туспа камсахан кудугуллабитер кастаганы сыл болар сеп анан жекилер тук хонуннах келен ороллору кепсетиякка студиондар иделе союзтарын председателин сол буячылар Сергей Никифоров төкүннен уанна Петр Михайлов Төкүнен. Жетүкүн боллун сайын кенниттен күһүн хаңа үйрәк жала хагаланна, хаңа буланна, хаңа сылла хоруктак үләгатын үйрәккатын сагалатыгыт. Жара саглыкка. Тон би жигене студионнары кайда бастан приемный компания курдугы трибутиден сагалан би барда центральный приемный комитеттен хаганар би онно студионнарга бяйт профсоюздан уже рекламалан кирен сагалды бутти курдукта. Онна бу сайын би 2 сезонна хулакан проект аспыта. Школа первокурсников тен. Она бияка 2 сезонна үсүс ого кыты каян улан аспыта декка, онна улан уже бей профсоюз бут, иделяк союз бутун улан чөйдүк кыттан, мероприятиялга кыттан чөйдүк каян кыттыны уланда жа бәлем чөйдүк кыдырын билеген самый күстәк бей передовой авангард декка да ол канеттен бияка профсоюз бутер олак мероприятие болар вот open air чыгыллактык аспыта дек кыда но нурган боксы жоннар эмети биттер окентен бу бияка бу студионнар сила первых сагалам буда. Олата басты курс студионнарын эге көрсөгөт кинлерге терехен ытагат бешери тагат билсеги бешереден болду. Сетен тотой бу басты сентябрга биги сылынай Open Air ден терәхментini таут. Онна уллана ме касбиди первокурсниктарга биле тох билеттери береммет, кинлерге биле көктөк студион олоон көрдөрөтария. Оннотон бәвит комиссиялар бут ярмарка тереннер, бәвит манык Open Air ден концерт агас калланыныр буллади. Агас калланыныр концерт терен бу эме үшө бай терәхнери таут. Бу Сергей Вячеславович Петингутук эме сила первых тен эме терәхмет иккен артынча ки көрүнгө кихилах терәхмет эме теңе аспыта самаңга болланы үч катынга сылына эме бу 2 неделя выходной дыргар оңрачут оннаттон манна хамай бастатан туран бихини билсиннери болар биги иделак союзтар бутунгтан оннаттон Котугулулуңе федеральный университеттен биги ректор бүткәлен ылжыттыр мэр Жокускай корот мэр кәленеме тылатан ахатчылар оннатын олар гитте билсен көрсөтария министр молодежи Петр Витальевич эме кәләҗүдә не курдук терәмезден улахан уровеннах хылынайтын хайдан ебитен эйлемесе хайдык биттенерне бит. Быйыл тәһәлбәх первокурсниктар баллары басты курсы студионнары тәһәлбәхтер. Овсая барларын кетегенчеттен бак студион, кетегенче агыс сүз курдук студион бастыгы СФУ курслар китбите. Яккадин хэп оны уже барларын акватойдан мероприятие барларын каян бу приемная компания тыныттыбыт якка оны блиннандер бетелик. Бияка бу булары турарыс посвящение первокурсников тентереннах мероприятиет булары турар билген по факультетам институтам агары тураллар окентен опсы улахан университетское посвящение агыктактен. Онна тон бу сыл семестр декка полностью первокурсниктарга аналлак декка. Бу
бу семестр гыттан амманна хим бир биги көгөлөн турар болот үерагы аммастан администрацияны гытта билсеннери оннаттан үерагы тералох күскө калдын демет администрацияны гытта билсеннери тарияманнык посвящение орду каз бидди первокурсниктарга оннаттан ол посвящение аспыттарынгенна администрациялар гытта билсибиттерингенна семестрдарын этеңге түмүктүүллеригер оннаттан этергелы таахаппатындар деннерда билиңи студенттер этергелы тох гаджет технологиялар бут сайдан иһеллер жагаллары әлбәт иһеллер олин онуттан көхтах булуга ыңырабыт онна курутун маннык мероприятиялар бут өсө күйдер күйрен иһеллер онуттан жоммута кабатами хим бир улаттар хатыбыт. Оттон студенттер иделе хоюстаргар басты курстан үйренек әлбет басты курстар кытта киреллерде. Билигин өтө хö киренерелери. Оттон билигин Титерехнери офсайкеринге тон бихи тохтак популаде биле членство аттылар. Ол кенне ту членство аттабыттырынгенне бихи кабу. Профсоюзный талоннен биле сихили өсө кепсияктара этергел СКС приложениялар быт тохпар документ түнен көмөлөр, материальный түнен көмөлөр. Эти барыта химбир этергел бихи этникелерер вклад булар. Учылет такына оннаттан олон онтукаларын тухалактык кайылларын курдук кына бихемелле хатыбыт оннаттан аган 5 бирен кериңе первокурсник бу тох опсай тохтор бар базавытыр уже баллар оннаттан өсө күскөлләһәни хәбитунна активисты кирелләр билигин тон примерно бахалан тенче ималла бола талтара тенче кидилерде элбәхтәре бит элбәхтәре се потоже профсоюзный талон дене этиккара инне бу профсоюзкара килбит студенттар дуоден профсоюзкара бастан турар студент баттуттар анна бастан турар бу бияка социальный проект бүттен болар тояккана банна эти профсоюз талонмутун только льготник алеки талган септеккана бия бастан туран чөтеки социальный туран будан көрөн туран бу туран аны шиталыбыт студенттер багар качылар болан ден багар чыктыгы жоллары ден багар ол качылар огуттан бии бу буны профсоюз талон ден мероприятие болу да толкунда талоннар выдавайдыбыт хас пятница онна среда едеккап бии бу календарь шили 17 КВЦ ВТР коворкинг центр БТР таркатабыт но все оно көрбөккө бии институтка раздавайдыбыт, она колледж инфраструктурных технологий раздавайдыбыт, так кинер бу суд городоктан арахтаралдар бут эйчи туралдар бу общежитиялар аны студенттер ол декатырлар олдар да. Ол толонга тух кирери? Ол толонна кинер оглар баска хактырын сөп, столовый дыргар, например, бияка бу кичен хауска хактырын сөп баска, онна бастыкы первое, второе, компот, онна булочка инди курдук, онна пенинститутка мен на выбор первое, второе, и китка мен нукжи дикка. Оны ол толону ыйга бидде да? Бир ыйга туттарды дендо, бир сылуста. Бир ыйга тутталар ден. Оны срок годности бар дей курдук, бир ыйрер беребит. Оны кайдак талаңгыт колобра бирәгәди. Ким багала кол келен улар дигенен. Профсоюзкара барыры болуктарында да. Профсоюзка барыры болуктарында да оннан этергел үлгөтө ямар була ди. Бир каз бирди студентга үлгөтөлөр бүттен. Малоимущий, многодетный, оны курдук албах үлгөтөлөр балларына келендер заявление хурьяктарына да, документтарын алыктарына да, оннан келендер харазы тутатына тох улыктарын хап. Улыкты, талон улыктарын тутуктарын сөптенде. Отон бири тутундан тон келеригеме ылын сөптү. Келеригеме ылын. Заявка бердаганы ылын сөптенде. Жара студенттар болгойын, оны тускутугар туханың денің рак боллай төрүпүттер эме истер болларгыт. Студент олақ боллахтан ниттен этиңденде. Билигин ото күн бүгүн бягы тускутнан билигиндерин. Бягы канна үйрөнөгати, кас курска үйрөнөгати. Отон мен физико-технический институтка үйренебин. Магистратура уже кис курс битеренеребин магистратурабын. Оннан билин тох опсый вопростары кыттабылебин. Этергелите заселение болдун. Студенттер тоомита проблемага төбөспүп боллактарына битер тоомита мындык
профсоюз бытыр улақан неме вопрос вескай тағына егін оны бартын кухардарға үлілі жауын оннаттон верақпен әтенге бітерем денереневін онна устудион олағын бұл манны көқтақты катарар бұттын олығын денеревін. Қахан келбеккені профсоюзка? Профсоюзка тон бастығы курс бұттан бұлай. Екітінші бағылақтан. Оннаттон бұл бастығы курс оғылыр терапиттерге мәйет яқпын барауын оғылыр күтін манны көқтақ профсоюз бұттығыр келерін берін. Тойетер манна оларынар кенлер қахан бағарар бір кухан өттінен, кухан жалыққа бей қахан атар дуап бұд. Оннаттон нар үтөні, жоңғы өтөні әрі оңырар айдан ақ бітек. Саллақты күлелі әжат. Оны хамай хүріне тұтым сүлі болар гөвернер болақ кесерге. Сергей бәң біліндер. Мен бәймін кетегенше сүрбе бір ғылаққа келбетем, суфуға исторический факультетка білеген бұл история ұчталын үйраған бітер бетем. Оны бұл білеген тұран стройден күрді күрелі ежавын. Устудионнар көкіләхендерін сайын арағын үттірен өлелі ежавын білеген бірсізәлі басқы сол бәчеті күрдік. Оны устудионнар бағар сығыфы ер клуб ұнырықтырын марылықтырына инициативаларын тардар болақтырын тоғары өттірен болдағанды бей оны сайындарын беревет. Оны әсі клубтарын ғана по интересам онырын беревет тек қайыпты. Оны активны берайды бұд, бұдан развивайдан беревет тек күрдік. Білеген бұл бәйім ұрқыта клуб рок-музыкантов туга президент этим декаев, да. Бәйім еме оны команданын творческий өттінен, команданырын клуб анырын уже бәйім өйдігін қайда қонды қонарарға деу күрдік. Оны бұл университетияларын тардаты хиджавын. Суфуға әлбәк клуб пар болды, оны судионар, оны разносторонне, оны развитой болдыңдар гені күрдік. Бары түнен. Бары түнен. Үлі үйері қону тағынан творчество таланнақ өттүгер эменник үңкүлен аренан эмен жарктаныхка сөптен. Ото быйылгы жылга хамай сүрүнже былаңы цылгы цору куттук болары. Быйылгы жылгаттан хаңа жылга дерейди кабыллады. Хаңа жылга дереттон биги мероприятиялар бут тахим бир каханды биппеттер каз бирди институтка каз бирди факультетка бәлләре планнахтар. Ол планнарынан буланы этергылы. Оңран яллар каз бирди үйрәктәһиңгә онна то билин хамай сүрүннәбитен бу бастыы курс оголор бутугар күстах көләһен бабулуктах спорт өттүнән творческий өттүнән оннотон амаңдай сүрүн тохторотун ыйтыларга хоруктарга петтибит эдергелы калаттагына харазы бардын хатава пути кутукта билин даны холбура общага кири боло турар разделение барларын кыттам кепсита кайятыбыт оннотон месте булан киллерти хинжаут бу Кодугулуленги федеральный университеты кытта күскөлләһәммит Студгородого кытта ме күскөлләһәммит бир сомага боламмыт билген тон хаңа жылга жери онна тон первокурсниктерге басты курстары алар бобакка улахан курстар безне ме томну вакаут мандык терәһеннәр битен но все вопросы мандык хаба үтүлләһә жот. Сергей. Это вот үлебитин үтә жабыт Александр Стивен курдук мероприятиялар бу токтаба канары үтәлләр җаллар бу КФН партиялар бит посвящениялар бит институтское факультетское мероприятиялар бит нары үтәлләр җактыра диккәләп он бастытын туран бияка самая бастытын туран защита прав студентов болдады он тогара болдагана бие сразу калан комиссия студентлар бутын диккәләп он студентлар докторын көйләһендерин сайыннар өттүрен эме күскөлө хәбит диккәләп он вот раз российский конкурстар болалар бияка бу Россия дүнән диккәләп он студентлары да үтәбут он тәһәдә күстәк таланнак студентлар будан үтәһәдә җот будан достижениялар так монны тә күрдүк да вот Сөп онон студионнар иделя хаюстара каннык багары студион кияка ана хагастен. Кахан багары хекеккагатер кирехтерин сөптенде. Ол киреллерге ротокилнерде билден турар баганада боллар. Баганада. Биремени сөпкө аттаран хаджарга де олора үйренебен иллегем хох. Ханнара жарыктанамын ден баран эми хаянга бигехтерин сөп оларын оттон бу манны келбит ичет мен көрдөкпүн олог бары түттен же эргитче.
биремени даганы баһалырга аттарарга амбастыкынан үйренелдер быһылаага. Колобура бу манна калер бидерме хүрүнен үлебитин битерхсан эме калебит. Оннан эдер чатнар камны хиҗактак тягынын этергел бир месте алар бакка. Билин эсибиде тагалан этехун барам бу билинген гаджеттар бит та күскә жаянерлер бия кайтеме туспа бәте куам привычка курдук боланырар. Олейнтон көхтах боларга камсана мисен ханжарга ыңырабыт онна би профсоюз бутур әбәт бәгатын булып көттен тылбытын беребез. Жабет, күндүз тәчилер бит Максим Кирович Амосов атынан Котугулулинге федеральный университетинен устудионнар иделек союзтарын бу берседетелин солбуячылара Сергей Никифоров, Петр Михайлов бүгүн бихиге устудиотер кепсен эпсен сехерген астылар, оны төппит куддук, ханнык багыр устудион бу хамсахыңа кирен кыттыгын сөп, онна бу курдук улаппатча хаңарар, бейлергер, тахасыңгыларгар эреллах ытча төссө даганы үксүй тураларгар багарабыт мактал олактар. Мактал хейха. Күндүз тәчилер би көрөшлөр бит билген биги ыччатыллыга бери бит үһүс түһүмәгәр Арктикатагы Сударственный культурный искусство институтун устудионнары келен олор киннер катары билсегең. Ол курдук Народный художественная культура түрдүс курсын студиона Николай Варов. Үтөкүннен хореографияга үйренер түрдүс курсы студиона Вероника Яковлева. Үтөкүн. Она социальный, культурный деятельность үһүс курсын студиона Даяна Копылова. Үтөкүннен жатын Вероника Яковлева манна тетим сахаражы тигар сирсимактары ден оғларган Аллах бири бар. Олонно бейс класска үйренеһәҗән Вероника мин катар тәңгәме оғларган Аллах бирини итәһәрәтә намно түрдүс курсы студиона болан билген бияка гылҗыт бигән келенләр. Нәһәче тәр Вероника хайда үйренеһәҗәгән кепсә. Күннен күндүз тәчилер, мен атым Яковлева Вероника. Быйыл намно түрдүс курс болдум. Бәм үйренер хайсхам үнкөттүнөн болар. Ола бетер кылгастыкеттакка бу үнкү коллективтарын сылаячта дем болар. Онон быйыл уже намно түрдүс курс болан, этеңге үйренеһәҗәбын, быйыл эсүдаганы элбахтара хәннер болалар. Бәйбит бу аксыне ыйгар дипломный спектакль турурактакпыт. Бу биһиге жемктүр үребит болохтак. Онон билген үреже камсана турар. Онон барыгытны теңге иңрет бит, тегене иңравын. Начыжы. Отон хореографияны бәң олы куркоттанын күлүретин дуден. Ити сирсимбактарга хаҗыудым ди бу төрдүс бәхис класстарга. Оны таханнан эме тоққа огой митендер бахырыгар хаҗыудым. Эме сирсимбактар ден инкен самбула. Онны ме бәм орта класстарга сүйөктәргә хаҗыудым. Онтон олата ол төрдүс бәхис класстан хагалан жарык курдук херттанды, онтон идең болан калды. Бәм буын бирис класска тием барамын. Бу иде талытын тоққа келбидим. Иебиттен сүбәмә болан, бәм ортук тугына жартанырбын хөблүбүн ден ыйдыктарга эппеттен барамын. Бу билиңни туруппунан ордук өңкүгө бассам эппеттен ылыныга келбидим, мындан кирбидим. То билин намно төрдүс курскун, билин о бу мен чопчу, бәм хөблүр иде бер табатайынан хыджара эппинден толкуйдурга тура түмүктөрөн орорго ки сами сөптөккен боллайны эн тохтяны жанды үнкү хореография бучапчы менен ди жан тордук бир хекемнерге бәбер элбак ыйдыктары беребин инниге лохпор хайдак бәбер ордук табагастак болот эден онна билген бияга берак битер элбак сылын аксын практикалар баллар холобран бастыгы курске педагогическая практиканы ахабыт келен проектно-технологическая то ну курдук бәбин бар обланабын болохпун хабебит туду хокту ден жемикке келебин анан бәбин тагырахан устук ийди. Это элбахтугунан көрөмөтө сайыннарыхпын баарын бэбин. О холбура үнкүрөтүнөн болбадар. Саңа иңедеттүнөн бар кийинедеттүнөн боролун көрөмөтө жанны курдук оолор кыттыйын үрелен. Сөп. Жашугей, ти Вероника Яковлеваны хиттибит оттон билген Николай Стеха, Николай бар. Народный художественная культура. Түрдүс курс эме. Эссе бирде төкүннен мен кылгастык
Әғардалиқфын барабын культура институтын быйыл сүрбебес сылы өбілөйті ағылы болар. Тыстағанабын. Тыстағанабын. Әғарда, аха. Мен тоқтуынан кепсияқпын барабын. Беге бұл студенческай олық бұд, қайдақ барарын, қандық коллективтар баларын, онна кемнақ салайын оларларын көрәбі. Беге мен бәйім әттібіттен білейіні кірдік кәпсем. Мен бәйім фольклор өттін болағына қайыз қатынан долунден коллективка барбын. Эти беге студенческай бәйбіт 2011 жылттан түрттенен тұрар. Олны болай беге салғамыд, ұтымын тұтамыд бұл бачаңылы жері сайыннара үрдете тұрабыд. Беге бәйбіт олу сәлбәқ конкурстарға кіттабыд. Сақа херігерері болбаққа оныз соғыру таққамыд жоңға бәйбітін көддірәбід. Онна бәйбіт Арктикатағы культура бұд институтын білейінерер болақ бітте. Оны тағынан бұл Вероника бейеға хореографическай өттінен артықтен народный ансамбллақ бұд. Эти сақа херінен білдер, оны тағынан арас әлбәқ соғыру таққанар Парижка, арасты гораттарға бараннар бәйлерін көттір біттірі. Оны сихили Даяна бұд кәпсияға білеген. Чүгейді кехересті олар оқырдық. Жәрі білеген Даянан істебет социальный, культурный деятельность. Үз курсын сұжына Даяна Копылова. Здравствуйте, Сибирді. Мен болағана проектный менеджменттен специальность көріневін. Бәйім болағана білеген культурно-массовый сектор ден студенческое объединение председателя болан. Оттон тох актив туһунан кепсәтәккә бу арарты конно долунден бу кепсәтелер мен боллагана тох бу КМС культурно-массовый сектор туһунан кепсем. Оттон в основном бихевлебит арас терехне хайыут оңоробут агики бәйтен хигер. Улаханда аталар бу, например, 1 сентября болуын посвящение первокурсников, Хангажил, Ахсус март, Сүрбехүс февраль ден бу даталары именно бихеги бу КМС оңоробуттен. Организаторскай болар бут. Тох онна ол таханан болан өс ситистен бар, медиа-центр у нас. В основном тох телеграм-каналга тохт хайылар тахаралар онуманы. Сонуннары бу видеостан тох арас бу агикия болар тох тарайын рекламаланин. Онна өсі бола бихе хасыну оден бар. Это у нас студенческие научное общество. Тох олар бола на граннарга биле берен оннукман конференцияларга энкеттен научный проекттар олар баларынна. Науканан үлгүйер, науканан жарктанар студенттер төхілбәқтер? Әлбәқтер хамы улахан дек қайпсыну боби агики утыр по количеству участников болар. Темаларын қайдақталалар? Олархан темалар ордығы білән ұрыталлары дек? Тох руководитель быт кем болар? Санникова Инна Никентьевна. Онна болана арасы там бо проекты могут быть. Например, бәйім күтті бұтым отырдағата библиографический конгресс бұл бұтаде отырдағат онны бирге өренер кыспын күтті проект хұрян біле тоқтуынан проект болана Сөптен долгуе ме бар боллади, болун. Сөпотот долун, бу долун дебекерле. Долун ден ити камсахыңыт туһунан өсө эме этен кепсерин кала. Кепсем аха. Биһиги
бейбит студенттар, онна биһиги преподаватель ахпыт. Амосова Марфа Федотовна кене олонко председателя болар, молодежьтар кеннера, ытчаттар. Ол кене биһитине салаян, биһиги ити бейбит ансамбл бытын, араз үнкү болбаққа ыры болун, тойук болун, чабырғақ, ити қаз бирди көрүңүн биһиги чинчиен үйрөтебит. Онна эпикалы мәне үйрөтен аспект тылынан, биһиги исихигер киремет қаз бирди тылын, өйдөмүт, эти номердар бытын турорабыт, онна эти Джоннорко, онна бу биһиги студионнар бытыр көттүрөбүт. Қаз бирди мероприятияга онна кыттыналар боллак битте. Сөйбөтөн осенен бу институт кутугар кийди тагына кимне коронун күлү жалар, кимне коронда инструментнан оньолор, кимера науканан жарыктан ханжарлык хадара өрүллүңнән олар ден. Көстөргөйөрден манна мегил життар мекепсен турдактыр элбастан. Мен кылгасты кепсибин. Бастык экенбин ханан келдим эти культура институту келбеппин. Аны арыяппын кытта олог баян тыһыйлар. Каннар онны түгәр жоннор ыллылар, каннар комуз тыһыйлар, кимера тоя жар. Оны олог биле все онда кепкеле көстөргөй турар. Ол жакча. Себептен бернеге билеген салкы же тук буланнар баллары билин төрдүс курстан ол үлөгөтөн түмүктөрү жатты. Дипломны үлөбүн дединде. Сүрүн соруктар дек кабылла. Дипломны токун үлөбүн өрдүктө. Усалын айы биһиги бу ордук биһиги катохпут берекпит хореография өттүнөн төрдүс курстарга бу берек түмүгүнөн оголор бәйләре күстәрин уохторун уран туран спектакль урактакпыт ден. Оннук бар рукаттан биһи бастыгы курстан кыттабыт сылынаксын каз бирди ого бастыгы 200 курс огото бары кыттыынылар. Бу үнкүрө дөттүнөн болбатар атын тохтар о кафедралар эме. Колобура бу фольклордун оголор, ылдыр тоюктур доголор бу теме үнкүт болалар. Анан кыттыны каз бирди студион ылар, бары бәйдерин арас кайсканнан арыяллар, онон бары чөбайтык биртеңе репетициялан, күбүтүн туроран бусагалы хичабыт. Бәйбәйтин кытары билсихи алтыгы бар боллади. Оча даянала билген эме арас тарахиннери бардын эйин ардан ыдахыжар боллаккатте. Тох бу хоторо кытайтан боллана оркестр коллектах, он как раз таки мероприятие оңорухтахпыт, бәйбд институт путигер, ламповый микрофон ден. Он как раз таки артык тох открытиялахтах, үнкү көдөрөн. Онны белемнен хажат. Вероника, Потом үйрәк чаға кайдагы эти үйрәгә сәргә холбыры үнкүнү ди, тәңгә тутажар булакытты. Теоретическая, уна практическая чаһан жөрелән тутарга хайдай. Эйхатыс бәйгар Вероника. Тойчубайт ыйдык. Аны каз видео ого бәйте туган хайыр бути биреметін сәпкә аттаран, орду киняха ханнык табыкастах неманы булан бәйтин тугунун сөбүләбит чарыгар, надала чарыгар биреме оттаран тәңгә тутуктах тиен каз видео студион билер. Онон ордук биһиги үйрәк чаһагар кепсәтәккенә практика үтелбәк булар буди. Олехен күннәксын хасардатын кәһәңгерлеген күлүбүт, оны таханан бу репетициялар да болалар, бәйбитте тохпутун бу спектакль битен лабыт. Онон бу кехетен тутулукта, онон барытын тәңгә жөрәлән тутан, ортотун булан, сүмәтин ден сүбәлеме тагылырга. Сүбә дебиккедер билген дә студионны хыҗар бүтөрдү, сөз курс студионнар болонларыңыт, истәчләргә, жоңга хергәгә бар аңа бу студион болбу кестелер болу, бар эме бягат курдуктөрдүс, үз бехис курс студион кете болу, агам хастах кете болдунди, бага хана курдук тохтене дедиги эдерки атытта. Мен бага хана бу нете хымагарабын. Каз бирди бу маны бураден истелер кияга иннигиттек хоту баранен эге осколагатын бүтерен баран кемере ырыаннан, тойгунан, үнкү болун, наука болун, информатиканнан да болун, Арктикатагы культура института
аннарахага сехе. Унна эйхе күс көмө боллар бихи агаяқта боллар бут бихи бир же керген курдук буна каз бир текене биге өйүбүт унна көмө курдук болабыт. Молодец. Ага, Николай Варова хиттибит. Сара Вероника. Бастыгы курска кирер оғылырға, бетер бұ иретин тағына сыджыр оғылырға, өрінәтшілерге сүбелеметі дейін. Бәғінің қанық бағары қайсқаға бір обыланан көрін, әрдеттен. Онны дуғағат сытар, сөбіләбі чарыққытын бұлан, онны қарса хоғбара ихін. Әрбәға бір обылан, тоқтанда күттанмаққа, бәғатын истұрық күтін істен, олық күтін екедекке баран ихін демеді. Жарады. Атын хүрәккә тенистенде ханыбын, тох онна тохтонда толган барда хатаны. Оннук барда хатаны ден хананан биге халайтаран сылжыгын күндүз тәйчилер бит бүгүн бияка Арктикадагы искусство уанна искусство культура институтунун студенттері кылжыттадылар. Николай Варов, Вероника Яковлева, уанна Даяна Капылова. Кылжыттар барбарга мактал болдун. Букурдук инникиге хассыңыга эрелләк болугун, уанна сүрәхбит тугы теринен, тугы сөбүлүрүнөн жарыктаныгын. Этеңге болуң, көрсөк кадере. Көрсөк кадере. Этеңге.